ایوار باش گلی بینرین چارپل مدیای ام دیسا به برنامه ناودارن کرد و که هر چهارشنبه لپیش بریونه و ایواری امه دو موزیک جنان ناس بکن زریاب و براهیم موصلی که هر دو جی دواری موزیک ده که سایتین پر رنگینن آفرینرن جی رو جهاتینه هر یک شوان یعنی هر دو کاجی دوار خوده اوركن اكولكن وكم مكتبكن امي بحثا وانا وكن امي وانا بدناسين تبي امي بهوستاي ما عثمان ايضا رقاله وابكن ما مرحبا ايوار باش ايوارات تجي بخير ما ام ايرو بحثا موزيك جنادكن ام ابراهيم موصلي دست بكن ما هاي باشه ابراهیم موصلی کیه مامۆستا یعنی چ مامەهێژای داناسینێ دیت هەنێکی بەسا سەرپێهاتیەوی ژیاناوی بکە ژمارە ئەم پێ دەست پێ بکەن ابراهیم موصلی müzikşinasiki Kurde le hinek çapkaniyên Erebanda Kurdeyatiya wî nayholê ji bo wî dibin muzîkşinasê bisulman hinek kesan Ereb ji gotiye lê ne Ereb e ne Tirk e ne Faris e bisulman e lê Kurd e Kuderê malbata wî li Kufê yani bajarê Iraqê li Kufê da dijî sala 1946 da ji dayîka xwe dibe û navê wî esas ew e İbrahim bin Mahan Kurdî ye ji xwe bin Behmen bin Nusk yani bavê wî bapîrê Kalikevî bavê Kalikevî em dizanin kîne navê wan em dizanin xene yani çar jenerasyonê wî em nas dikin İbrahim Mosulî ji Kufê da hatiye dunê sala 1943 da fena Kurdekî بله ji eyaleta Erracan hatine ketine Kufê nasıl mamoste belê ji eyaleta erê bixwe ji Îranê Rojhilata Kurdistanê hatine lê em bixwe li Kufê hatiye dunê lê malbata wî ji Kurdistan welat hatiye li Errecan eyaleta Errecanê hatiye vê bingehbûne Kufeyê demê di Ewkê da him di civaka bisulmanan da him jî di coğrafya Iraqê da Kufe bajarekî gelek girîng e û navdar e ji ber wî Ewkê Rojhilata Kurdistanê hatine bajarekî wisa girîng û navdar da jiyana xwe domandin tiştekî mantıqî ye gerçi Kufe nav coğrafya Kurdistanê da nine lê cîvbûra wan mantıqî ye bajarekî henî girîng û xwedî îman da jiyana xwe berdevan kirine İbrahim Mosulî destpêkê da çavekî tê jî got fena ekolek e yani wek mektebek e wek
بسری خوتنی وک اکولکه ام دزانن که ابراهیم موسولی yani naha desmeda heye ki ne set beste-i xwe hene. Belê. O pirsên vanak van besteyana van evkana jî pirê wan wî bi xwe nivîsiye. Yani adî helbestvanî da jî hunera xwe gelek pêş veye. Hatta kurê wî pir meşhûr müzikşinasekî meşhûr e İshak. İshak belki ji van neh set ew kî berhemên wî sê sidhet tu caran kes nikarî pêşiya wan keve. Weqa bi nav û deng weqa xwedî rûmek û xwedî hunere. Yani hunera musîkê ev di wan ewka da cî girtiye di wan berhemên wî da. Dengê xwe pir xweş bûye. Yani o herhalde ew jî dizane ki dengê xwe pir xweş e. Musîkê da jî gelek hevesa xwe heye. Bavê wî dide medreseyê bixwîne lê kêfa wî kambilê ra nayê. Kêfa wî li musîkê ra tê. Direve mamoste. Lê medrese xandiye tabii. Fakat digel hevalên xwe direve Musilê ne tam sar? nekirime. Migo digel hevalên xwe direve Musilê zarokatiya xwe de bi xwe dihese yani hezkirina bi muzîkê. Erê. Evet. İyice ev her şeyi de müzik ji ber wî jî hindek xort digên hevdin biryara xwe didin divên em her musîkî li Musulê de gelek pêş vetiye. Em her wê derê diçin Musulê lê İbrahim mêze dike ki eger Musulê de di warê muzîkê de pêşveçûn hewcê ise vardı mekteban da nabe. Döye de gere em herin ba halifan sarayê halifan da müzik pêş vediçe em alîkariya halifan gere bide. Ji hevalê xwe diqete diçe ew kê. Diçe İranê bajarê Rey wê demê ew kê Emeviya idare merkeza idare Emeviyan de Rey'e var. Diçe Rey'le muhabın evk imkanın evk nabine bele tep Halife Mansur herdin dibinen de Halife Mansur vira alikardı be dibe ki tu here Bağdayı here Basra'yı lüve perverde ve vare musikê da. Yani perverde bûn evke. Kurdiya wî çiye nizam müzika şanê. Yani opera bingehê operayê ve her wê derê bingehê opera fêr bibe. Yani eğer tu dixwazî ser musîkê bixebitî ve heman bidîme wisa bike. Ev jî ji radibe ve diğer Iraqê te Basrayê perwerdebûna ew tê dibîne. Şam nê dibîne. Lê dura Xalife tê guhartin Xalife Mehdi İllah tê dewsa Mansur lê Xalife Mehdi pir gun nade İbrahim alîkarî nade ne warê kultur da ne warê aborî da alîkarîk nade ji ber wî jî İbrahim demekî bêdeng dimîne lê emrê Xalife Mehdi gelek tune. Xalîfetiya wî yani gelek tune zû dibe. Dewsa wî de Xalife adî illel haq tê dibe Xalife. Hadî illel haq
ji musikê hez dike. Ji ber wî carmin ev alîkarî bide İbrahim Musulî ve İbrahim Musulî heta dema wî pişt wî dema Harûn Reşîd da dibe musîkîşinasekî gelek binav û deng. İjar serayê da berê Ve navberê de Bagdayê nefsa êdî li Bagdayê êdî. Tabii de. Naha Bağday'a çıktı. Li Bagdayê. Abbasi. û Merkezi devleti Abbasiyan Bağday'a evcili Bağday'a perverderdi. Ve Bağday'a berhemen kudüde. Bağday'a dici lüve dizevce Kur'an vidivin Zarok'e vidivin işte ki pır balkeşe Zarok'e hutter dike musiki şinas. Evet. Usa perverderike em iro hemberevi evke dadı binin gruba kamkaranjı usaya. Evet. Kurdistana roşela kamkaran gruba kamkaran ev kortana fakülteyden da bukunu le bağlılar bena mümkünün evin gerek musiki tahsil bikin. Diştik adı be akademiya musiki da kayıtlıke ولوی شغلن پنج براد و خشک و بوکاوان و هنه نهاجی اوکی نوان خارجی برارجی نوان تب نیزی 16 kesi bu ne fena اوکی mektebeki müzika kamplardan rastı Setsalar İşbirliği'nde ya Setsalar Bistan'da ya Setsalar Bistan'da musika kurda ya her baş ya her mükemmel ya her ilmi ya her gora ilmi musikiye berhemdayn dest wan aniye hole o gelek berhemen heja rastı derhistene hole. Em spastarî wanin li bir dîsan dixwazim bi vesîleyê we bi destê we wan ra spastariyê xwe pêşkêş bikim. İbrahim Musulî dema wî da du ekol hene di musîkiyê da. Yek ekola klasîk, yek ekola gor wê demê modern. İbrahim Musulî de ekola klasik dair. Mesela makamik İbrahim Musulî der fıstiyahole çekiriye giriye literatura musikiye gerek zedene hem bukların bubejin naha hak biramın hem 1300 salı beri mahur makamı mahure evet fıstiyi İbrahim Musulî ders istiyor oluyor. Yani bir çekiriyor. Makamın din yani Kurdili, makamın Kurdili Hicazkar dıbana da geçtik. Ev kavi tesir avi gerek mezene. Ve demek ki cam heye lehember ve mamusta nasa. Ve megot du ekol hene. Megot ya du ekol hene. Ekolek İbrahim Musulî temsil dike ekola klasik. Yani yani şevaza müzikiye evnar de pareze lehember jî İbn Cami heye ekola romantik dixwaze müzikiye müziyen bike. Evde kurde cami arabe cami gor ve demi musika modern u evk ser ritme u derbazbuna evk makam ki derbazbuna makam ekiden ihtilaf avan serbay şeydi be aslında. Evet. İbrahim Musul evk Kurevi İshak o evkevi zelzel heye zelzel ve demi
heta îro tu kesî wekî zelzel û tu nekutaye. Yani udvane Udiye o Muhammed heye ref heye bana geç de ekola İbrahim usulü da ciddi. Ve ekola her bir nikaş u gengeşi dınavanda çedime de dura halife el-mütevekkil dest de serve gengeşiye ve münakaşa ve besede از سرای خدا موسیقی اوکی دخوازم کلاسیک دخوازم جبروی اوک امکان İbrahim Musulî nehûva çêdibin İbrahim Musulî ser ekola klasik zêdetir evka çêdike berheman çêdike û berhemenû pirêwî gehiştine heta îro. Nade mantık evi da ve musiki se beşe dibe. Ser se beşe benim dikane notaya musikiyan çevirke o denge ho goravi ayar dike. Çine bana dibe yek Çine bana. Elke musikiya huzune yani bil eşiye serve Temginiye serve em dikarin ekoleki dayının yan kefhaşiye dibe. Yani hem ben temginiye de işte Janamet açı hem temginiye hem kefhaşiye Janamet da kefhaşiyetine verme Dwi dahi evde. Kola evka beşa sosyal müziğe de evke felsefi ke. Yani hikmetli de be, hikmet de daha belki. De müziğe de hikmet de. Ev da yani var felsefe da müziğe de ke felsefe veya felsefe ki jiboy musike çeviri. Jiberu İbrahim Musulî var musike da hoste ki heri balke şu gringe. İbrahim Musulî ne teni musiki şinase, mamoste musikiye. Gelek suhte perverdekirine. Evkevi heri gring hesap beke 1300 salı beri de çivaka İslam'da jiboy jinan taybeti evke konservatuarek musiki da mezrini çeydike. Bale, mamosta evlek pir giringe. Evler pir giringe. Vega em dizanin derdora saraya de qesra de mesela cariye ne cariye veke kolene ji bo kêfa padişaha bînin li temburê dixin û strana dibêjin filan em vê yekê dizanin em dizanin İbrahim Musulî jî yani ji derdora saraya yani hêza xwe qeweta xwe da ku saraya Abbasiya piştgirî danekê وصا درفتا خو دیتیه کیسا خو دیتیه کو موزیکا خو جی پیش بخه لی د کتابات د جی تگوتن تجی گوتیه جارا اول بس بو خوندکارن جن مکتبکا بری کوپک بو موزیک او دانیه نفسه ما مسته راسته evet de İslam'da yani ve gorve demi tişteki fena şoreşe var. Şoreşeke. Şoreşeke var çandi da hem de karın bir beyci var çandi da musiki da şoreşvane ki gelek hecaya
İbrahim Musuli şoreşek çekiriye jin perverde kirine jiboyvan mekteba musiki çekiriye musiki ser ilmi felsefe ki runiştiye ve musikiye bulan perkirinde de o büyü avay jiyana gele Müslümanda jiyana Kurdan'da tişteki cüda tine hole. Naha dervişi nemaye malbata hotel de musikiye da evkiriye. Evet. Mesela Kurevi İshak, Muharrik, Zelzel. Zelzel ne Kureviye? İhtimalek herimezin eveki Zelzel fena evladı hu girtiye. Yani iradı bençi. Kiri evladı hu, evet. Kiri zaryo, kulle zaryo Kurevi'nine Zelzel, Keçenvi, Tornenvi, Hamet, Ahmet, Avluye, Muhammed, Barsuma, Müteyyem, Süleym, Mualla, Leysen, bana dış Cimal evladı üne yani Kurevi'ye Keçenvi'ne uzar yılmanı bana diştikan devari musikine perverde dike jivana İshak fena bağlı gerekli nabu denk derdi kere. O İshak namuste ziryabe. Vakta ziryab baksa ziryabdır. İshak gerekli holi. Mamosta em ji bîra nekin ji jinan ji müzîkjenên jin koroyek jî daniye. Ne tenê mekteb koro jî daniye ne? Koro jî çekiriye. Yani ve konservatuvarda jinan koroyek çekiriye. Hatta gavadın o jin fena kole evip de sarayda daha evip gotin musiki icradakiri var radı gotin kunyat. Kunyat hem jindi be hem merdi be. Le bana devar musiki da perverde ne bu ne? Bir defki hin bu ne? Spontan hin bu ne? Yani bir gora ilmi musiki evkana tembura udu sazmendedin fer ne bu ne? Demeyin ya Türkiye kadar düzen usane le İbrahim jildime sebebi nane var. Ki musiki bir ilmi mektebanda derdi kebe holi iyice sarayın eki civaka İslami kunyatan banvanlarken tabi ev nane van teberi ev işteki dede. Na kunya ev ki İbrahim Musuli dema Harun Reşit da Tev İbn Cami Pırtugeki denebilsin. Batıştaki gelek Balkeşe İbn Cami İbrahim Musuli her yek seroke ekolekine. Evet. Ve van her do ekolana dijehevin. Yani dijehevin dijmenatinde ne? Le evke da, felsefe da, psikiye da, nerine da, çekirin da, icra da ve kemmelatın dijehevin le van her do seroke her do ekola behevra el-mi'atul sebat sertul muhtare diye Pırtugeki denebilsin. Dıvır da set klamen evki hele. Ödeme hele. Vara klamen benav dengen evken gora ilme musiki vana icradı bin.
tabii var evka, var kutuda var. Evk mesela İsfahan'ı müzisyenek Faris El Agani'ye evde belki Portugal دو آلیاندر گرینگه یک دو اکولین جدا سروکی وان هاتنه باهر پرتوگک به هر را درخستنه اوله و جبری پرپر گرینگه یدینچی خود بی پرتوگ بخود اوکه yani خودی قیمته خودی رومته و yani بخصابه پرتوگال و صادقه daha dibin evik İbrahim Musuli Kurevi İshak bahsavi zedenake le İshak tegotin ki nozda hapştuk nübisiyeli ser müzikiyi. Batıştaki gelek balkeşe o dema evikeda dema Harun Reşit da sarayda Saroke gruba musikiye o Harun Reşit gelek hazdike İsa o gelek ve raziye le roja ki İsa kadvece ki ya daha dama ve meşkiyadı. Mırayı ki o korte ki bebine ve navu denbe o em bizanen ki rasti müzikşinasa ki ne peyda kiriye İshak dövecek ki ya halife ev tişteki gal pır hesane döve es-süveçta dıkarım ki bebine Kiye mamoste? Nav talebeyi da Nav talebeyi da ki gelek به خودی هنر زریات ہے زریات 19 سالیه o dor aradı zürriyat tine evki tine huzura Harun Reşit İbrahim Musuli aha derbazi evki bebir Mamusta derbasi ziryap mamusta yani kesayeteki pır rengine yani ne tane müzik yani aliye olsa aliye o بتايبات لأندلس تشتين عجيب كرنا أم دس في بكن دس بالزريعة بكن تقول يعني خليفة إسحاق يعني كوري إبراهيم موسلي أوجي مزيك جنك بناو دنجة دبرسة دبيجة كاجم ري وصا مزيك جنك جير جهاتي بيدا بكن وزريعة بهاتية بيرا إسحاق موسلي دوره چه بیه ماموسته؟ زانه شخو اوی زانه پی دبه های از دکارن ببینه دور arabın ciddiğine yani şebeki dediğine dor arabın ziriyat tıgretine halife naskerinde de naha ve derada nokta kitaydı ve var işte ziriyat temsildeki Bale. Em öderi dayının haleki dayının o em dest beri evka ziriyat bakın ziriyat kiye jikuye çiye em vi nas bakın baştırdım ziriyat sala hafsadu haştev nehada le musule gündeki musule da tedune o Kurde, Günde olan Günde Kurbanı, Kurdeki binalı dergi. Az burada atıştaki anekdotaki ki boy xubı beşim, az dibim ben dükürdan da yek ziriyat nas kiriye zu, nas kiriye yek juan ezin. Ta demak ez
orta mektebe damı duhan sala 1958 yahut 58 ve sale es min ziryat naskir. Tesadüfen min Portugek xwan ve demir ve Portuga'da yeki Türk yani Nicat Perest'teki Türk nivisi bu ev Portugal profesöre bu ve demir ve Portugal huda ev Portugal bu fikri tiştek debe doğar nave Portugal ülke şark dört medeniyetinin menbaı şark medeniyeti. Yani debe evka medeniyeta rojava bengevi medeniyeta rojhelata debe tezahür servaya ve Portugal'da duvarı musikiye da debe iro de flamenco musika flamenco yeki Kürde İran edibi Damezran diye. Batı baranlık şan. O men evkir. Yani geriye müttiştek ne diyor? Deme internetine, evkine. Yani men derhek ziryatta tiştek ne diyor? Mızariye ki musiki şinase ki her benavu denk de Kürdistan'da yeki Kürt heye. Sonra 1670'da hafte şeşanda İstanbul'e ve İstanbul Kültür Festivali heye. Eczacıbaşı çedik. Sponsor evi Eczacıbaşı. Eşçum ve erkek dörda grup ve İspanya'ya hatı musikiya bir mevdudari dikir. Flamenco dikir. Ve grup ve zirya bu. Mümkün nasiye kutları o andani ucuat persin bu çuma nave zirya ve bunu zirya erkek bina bu denge musik şinaseki bina bu denge harabe le pırdına bu denge benge evkeci vidaniye flamenco jibervi menabı flamenco mıgo ne evke yani on le kolin bikin ev kurde ne arabe yani arab bu khudiki dedikin khudiye me kurdan tu ne mizan derhin hole one go and gerek kefaş bun yani metişteki evhabist hem perine kolinci çeydeken tura çeynekli zanım le tabi anekdotu kucu boymen ziryat mısa askı ziryat mergocu sağla hafsıda haşte ve nehade musule göndeki Kürt'ta değil. Mesela kiyan evke nizam Cafganiye Kurdişe zinga değil yani Kürt müzisyen değil ama de Çavkaniyen İngilizce o İspanyoli de Kurdiş singer de derbastı ben. Naha bes Çavkaniyen bir problem tüneye biz sedan Çavkaniyanda ziryat Kurde yani dişteki dinli ne? İro evhatiye oluyor. Ziryat çıma evnava asıl navi khu Abul Hasan Ali İbni Nafiye yani navi Babi Nafiye navi Hasan'a. Peki ziryap çiye ma Mustafa? Manayı çiye? Ziryap çıma Naha çımavi ev naval hudaniye der hak vida tü zani kimettir zani nikmettir neye le ev yek servi le kolin çekirine dirok var dü iddiandıkın ya yek de benzeri ya
evke nave çok reşe. Yani bu esmer rengi esmere Jiberviji ben evet yani reş Çuçka reş çünkü denge hoşu haşa İspanyolu bir adı ben evet Figaro Negro de ben ya İngilizce Blackbird yani çuka reş Mamusa çavkaniyên ku çavkanî vega ziriya ji gelek etnîkiya ve hatiye xwedî kire xwedî lê derketine hinek çavkanî li ser vê mesela esmerbûnê dibêjin hinek ji wan dibêje çima ku çermreş kibûye zencî bûye wisa gotiye Zencine ne? Yani derhak zencitiyavi da evet dise iddia hene raste le zencine ne? Esmer, tani çavkanî esmer. weke Afrikî nîşan bidin wisa dibêjin ji xwe. Mesela le esmere fakat evet coğrafya Araban'da yani Mısır hatta Cebel Tarık ve sağlam ve derin ve coğrafyayla ama yani normale ev rengi tabi iklima Akdeniz'e fena Araban mümkün ki evet ve esmer be yani kamera ne zenci kamera İca teorik din heye dibin denge huvekas hoş bu ki vek av deherkiya vek zer xudi rumet bu jiber zirya zir av Zer av yani zer av pegotin her bir şeyi bahane tabi hem nizamın yani çıma evlava vidaya sarfı yani yeki din daya sarfı emiş nizamı muhabir. Belki peşer rojeda bezanın mümküne. Na dedem abi da bağda bajaraki her yıl duvarek çandiye da gelek gringu nav denge o payitahtı evet İslamiye halife lüveye imkanen her yazın lüvelerine o halife dema halife Harun Reşit evde yani ne tane var her varında civaka İslam'ı per peşveketiye. Bu peşverliye, belki gelek peşverliye, vekiliye. O per imkan dane, her varida imkan dane. Var bürokede, var tarihede, var kimyada, var fizikide. Her varida imkan dane ki. İşte emhatın ev çıkoka me embeleyederi. İshak oradaki Sibeba evet dedi ve Zeryat Dömer huzura Halife Harun Reşit. Zeryat böyle 19 saliye. Yani kijan salida çiye evki pence udu diyada. Hafsıdı pence sala hafsıdı pence udu diyada. Evet çiye Zeryat çiye huzura Halife. Halife derhak müziği jüye andık. O bersive gerek balkeş dikreşizira bala halife dikşine o debe denge tej gerek hoş. Debe eri denge müzik hoş. Kaç mera kapten bura evde ya ut
او دا اوی که بگه خوجه خود بگه بله او دا خوجه خود بگه که مرا دسه پارچان ترنم بکه ببیشه دبی والله او دا من بردریه دبی اگر müsaade dikiyse az bu او دا خود لیخینم ev xalife çima u da ya ev ki kavanya diyor ki ne dikkat her duruyor kevin diyor çima yani farkavana çıkıyor diyor adamın u da hocayımın sıvıttire ekli ev felek zeyde yerdi mi çünkü min buhu yani icabı ne demiş ki da ev tela müzeyde kiriye telek sor edildi. Hatta ve tela sor ciddi jiroviye şer çeydi verdi be. Evet, jiroviya çeycika şeran. Evet. İcar kan böyle icabı be Halife memnundu be, dengi vize hazdı, kendi sanata vize hazdı, kendi kutan vize hazdı ki, İshak'la demek ki, İshak'la bir vay desko vermede, vay perverde beke, vay peşe rojeden jmerra lazım edildi. O sayede be, derdi kendiler, dorası da evk deri evk verdi ve ziryat verdi ve ziryat tepkide hocayı nuvayha mutlaka mera dısayda ki kaybet peyda böyle kefe verdi ve hoca verdi ziryattı ve gere Rabi hazırya xubu ki o rekevi jivra jibagda eder bitti. Her ciye dur. Çuma dibe hoca? Dibe az dizanım ki tu gerek duvarı musikiyle merve ki jiri. Su ve dizanım tu devşamın cidivri tu kıymetek min namine. Eğer tu sarayı halife cevherata ditiye dedi. Öyle tu kıymetek min namine dedi. Evji şeymin dedi. Ez bu xazım anhat edikarim bidim kuştunji. Levji naxazım. Le cevra derken hele ez ciye xud muhafaza bikim. Tu jihara sanat xud derek dinda. İcra. Bence masrafata yazdım. Bes biçe. Masrafata yazdım. Masrafa ev gelek paraya riyavide de ev de ev per mahsundu be. Yani Dilreşik mezun çeydi be. Evet dere diçe ben Kahire dere. Niye tabi evet ki her Kahire. İza Kahire tabi kesin asna ki le denge xuxaşe ev kahir ude purxaş leydixe jibervi davatanda şeynayanda kefhaşanda banvidikin bir avay ev kahir debaraxu çeydike le xastına ev duxaze vanine ev duxaze tişteki nö yine hole dünya jibi tişta istifade bike ona bedavı deng ver xoji. Jiber wî dixwaze ber ev ke hebe Tunusê he
Ve deme Tunus gerek divarı ev kan Tunus ev ke tabi çiye nabevi dest berberiyanday aslında ne dest aranday dest berberiyanday Bugü avay dedari ev diçe ber Tunus'e diçe le dve deme babı xu demre uyde bize hiya diyavi may daha me ev to vana şeş brane le giştik mirine tene zerayı jiyane Dağıdın giştlerine muhabın mücme haşiyan belki takdirti o yetiştirdin giştlerine iyice ziriyat tenedimine ziriyat davet huven varken tabi gerek hangildi be gerek bilgaçtı be le deriyat çek ikayreler keber ve aradan öyle vakta diçe Bakure öyle Afrika'yı yani Tunus Van'dan da dizevce zaten okundu ben de evkavi keyfatvi cidanın hastınavi جیه خناره جبر ویژه اوک دخازه هر تونسه دا و دمی هم کی اوک hem Ali Abori da Tunus başı hem ya Ali Çandi da jî gerek beş başçıya dve az şansı xu de Tunus'e bigere de Tunus'e de muhabir Lüvejit işte lergere evk nettere da evk dibe evk karvanek rastı o ziriyat vardı ve muhabir nasi her nasi dedim herden ve muhabir dahi ateşi vefat kır. İza ziriyat ve tükesimin Düvelat eme da nema. Ne bağırma hey, ne diyama hey. Yetici es sırgun bu düvelat eme. Bir desti kurdek hatım sırgun. Ez carek din şuba ben algarım. Yani imkan der keleci ez şuba ben algarım. Beri ku tüm rojavayı. O ben Rojava'yı diyeceğim. Ve vakta diyeceğim Tunus'e nabevi bajar için bu payitahtı Tunus'e ve deme evke nahi biramen diyeceğim payitahtı Tunus'e lüve dere evk nabe imkanın duhaze ev dest nakeben duhaze berb evki here Endülüs'e here İspanya der hak Emir-i Kordoba'y hinek zalim ferdi be ki ev Emir-i Kordoba'y ji musikiye, ji sanatê, ji hunerê gelek kêfxaşe hez dike wan diparêze perwerde dike ve ji wî re dibe umûdekî mezin nivîsekî namekî dinivîse Emir-i Kordoba'y re Emir-i Kordoba'y belki dibe vê nama min ev bigire min daveti İspanya'ya dike dest mi dibire ez sanatê xwe bi wî awayê dikarim bikarbînim. Bi wastayê
tüccareki, karvaneki mektubnamahı ve name dişine Emire Kordova'ya Emire Kordova'yı ve name meydukhine gelek kefkaştı ve çıkışı hüneri gelek hazdike bukhaze devlete huyda hüner peş bakıçe o haber dişine evki gibi vere. Ben de az naskırna به gerek kefkaştı از دخوازم تو صنعت خود دولت من او سرای da قصرامı da icra büküm. İcra o dübe umudaki gerekmezin jiboya bükü. Jiboy zirya. Zirya derre diçer ki Sara haysi dubistu dünyada diçer Kadize İspanya. Ya öyle vakti 33 saliye. 19 sali dest peker Revitiyavi. Naha bu 33 sali yani 14 sale tüm berg ve rojavay rojavay jiyana xu hem berdevam kiriye hem cevaçı xu berdevam kiriye. Sizce bakalım İspanya'ya Kadize le dördüm. Le kahve le Kadize hinde belki ev halife evki Kordova'yı Emire Kordova'yı vefat kırıyor. Vefat kırıyor. Heviyayı ki hayal şikestlik gerekmezin Xemginlik gerekmezin jiboy ziryat çeydi be dibe deme şansı mutlu yani birati pır acizdi be lelüveri rasti yekiti evet Abul Nasır Mansur vaktak Emire Kordova'yı nemiriye evvi peşvaziya evkedi ki be emra Emire Kordova'yı ev peşvaziya zeryatı ki ve mırine derhak mırine da Ebu Nasır Mansur diyor ki ez düven kan şans eten nemiriye ev ki mir yek de devsavi Emir ekler savi hiç yüzeydedir hüneru ilmu hüneri hazdike az bavarım ki ev bedestetedir ve de alikari bir rastı yolsadı ve mektubeki şu iradesine ev hema emirde de biraz riyat be Kordova'yı Zirya Cordoba. Ve demi Cordoba evka payitahtı Emevi Endülüsyan'ın. Birez Feyyaz Ekmen Pirsiye gotiye müzika Jamaika ve müzika Kurdi hemen hemen veke hevin. Osman abi de müzik ekola zirya de heye gelo. Naha jimin var müzik eda 40% yekes spore ben ye dünya dengemi gele kharabe kat jibavi müzik dur katma le müzika Jamaika ez nasnakım le ez dikarim bebejim ki musika İspanya'da keda evki zerya himek daniye zerya be o babı flamenkoy merbukare bebeje zerya be o mutlaka evk İspanyol vakta çune Jamaika'yı yani belayı dünyayı bu ne ev müzika hoş tefubirne ev tesira
hetani Jamaika'yı mümküne biçe. Yani dişteki evkine mümküne. İyice Abdurrahman Duyem, Emir Abdurrahman Duyem ziryab hoş peşvazi dike u êdî derfet heye ku xwe pêş bixe. Tabii. Naha mabeyna Abdurrahman yani Emir-i Kordoba'yı Abdurrahman Ziryat da ne fena du insanı yek emir yekşi hünermend ne vüsaye fena hevarın yani mabeyna avan da tekiliye navan fena heval diye Ziryab avan da Ziryab netene Beli? Ziryab netene diwarê müzikê de mamoste me ev negot diwarê astronomî jî pir alî Abdurrahman Duyem jî yani pê hesiyaye yani bi zanînayî bi ilmayî hesiyaye ji ber wê jî hevatiya wan heye ne? Evet, hünerin evi ki cüda hünerin Ziryab giştik piştik nasina vi tev Abdurrahman Duyem'in çeydi be pişti vi derdi kerda holi. Çünkü imkan Abdurrahman Emir Abdurrahman birasti gelek imkan lider Ziryab. Şimdi ke Ziryab. Ziryab duvar astronomiyada, duvar edebiyatında, duvar tıbbeda gelek pspore. Yani van varana da gelek pspore ujiber viji di Saraya Cordoba'da gelek kudir rumete. Henci. Evi ki Ziryab lisan her tişti mücubiye. Ne sertleri musiki. Mesela ev kaser adaba sufre. Non çavate falan. Em werin serwanajî pêşî em müzîkjeniyayî nas bikin. Em müzîkjen ziryab nas bikin. Dûre em ê tiştên ecêb em ê bêjin di dawiyê de. Müzîkjenekî çawa bû mamoste? Vegan me got Musikiyavi megot ki udavi taybet ecek. Udavi taybete ser ve taybetiye ev telek zede kiriye ser ude ev tela nave dengeki bi taybet derdixine. Jiber viji musikiya ev keda musikiya zeryapta vakta icra dibe ve ude ev zede buna teli karaktereki nühü dede musikiya evki zirya. Bu telasor da becere? Erijer adı torası telasor ev tela dilda dermaz dibe tela aşkıye. O sembola rehe insana ya nasıl mamusta? Sembola rehe insana. Sembola jitli insin hatani mejo insin diçedi mi ev semboleke jibol ruhi insin. Eğer ruhi insin aram biki bixwazi aram biki gerek tabi tela biki dembura evliya ude. Jiber viji yedigemin musikiya İspanyolanji ferdi be. Serviji düşogale musikiya kurdiu musikiya İspanyoli mina evitiki sentezeki çeydike cüve sentezi evit derdi kebe. Flamenco derdi kebe. Hem dansa flamenco hem musikiya flamenco hem gotenin
آوازên flamenkoyu wextan meriv guhdarî dike meriv zan dike ki musîkî kî heta name nebîstiye lêva musîkiya min e. Yani Kurd bi wî ew avayî wê musîkiyê nasî çik di wir de avazê Kurdî heye, di wir de min evkên Kurdî heye, mantıqê Kurdî heye, di dansa wan da motifên Kurdî hene. Mesela di wan motifan Kurd pişta xwe dihêjînin. Evkên milên xwe dihêjînin. Jinek İspanyol vakta mingê xwe li erdê dixîne mutlaka milê xwe dihêjîne. Ew nehêjîne nabe dansa flamenko. Kurd bayê dizanin bi wan re nase wî germî qebûl dikin. Ji ber wî jî evkê bavê evkê dibin flamenkoy zirya be. Belê bavê flamenko zirya be. Hîma flamenkoyê evî bi xwe danîye. Masta dibêjin 10,000 stran ji ber Kurdan e. 10,000 parça dikare bi ezber bixwîne, bibêje. Belê. Van tiştekî gelek evke lê di Tirkiyeyê de Kurdek dîsa nûsaye, gerçi ev Kurdî nabêje, Tirkî dibêje ji Kurdê Madeneyê ilçe Harputê Mustafa Keser ev ji 5,000 parçayı bi ezbere dizane. Yani ev ji literatürê. Lê ev ji Kurd e. Zazay, Kurd e, Zazay. Yani Mustafa Keser 1300 salî pişt ziryapa ev derketî holî. Îca ev kevî dengê wî gelek xweş e. Ev di Kurdî de nizam we ev temaşevanan re ez tîka dikim, rica dikim bira evkê piştî axaftinê ji YouTube'ê evkê bigirin. Dengbeş heqe heye Farsî. Dengbeş heqe mesela Kıran evkê dibêje. İbo belgê Farsînî dibêje. İbo belgê Farsînî tabii çîroka wî gelek enteresan e. Min nivîsî bû de Facebook'ê de. Mesela wê de dengbeş heqe ay dibe û dikeve kilamê ew ay gotin ji zeryatê. Ew zeryat kiriye musîkiya Kurdî. Kerema xwe wî heqe gudarî bikin ew ji heqê wî îşa dide bi rastî pir xweş dibe. Ew axîna Kurdan e. Jiyana wî jî axîne ji xwe. Yani jiyanek heta di flamenko û di jondo de jî heye. Dibêje ayî. Yani ev dibe ya evk va axîn fena virüse ev dibe yani derbazî dişlar dibe. Ev jî bi Rûsa çandê ye, bi Rûsa müzîkê ye. Belê mamoste em werin ser Jiyana evkê da heye, jiyana ziryat da heye. Çik heta 33 salî hatta hatiye 33 salî veya 40 salî emrê wî bi axîn derbas bûye. Belê. Mixaber. Mamoste em werin ser konservatwarê. Mesela konservatwarê pir girîng e.
konservatuvarek ev çekiriye tabi evka fikri konservatuvarı je bave mamosteyi tevi. Yani konservatuvarak li Bağdayê ji bo jinan çeviye koroyak ji bo jinan çeviye ev ki zirya konservatuvar ne tenê taybet ji bo jinan ji bo herkesî çekiriye. Yani ev konservatuvara wî da ki bixwaze hunera musîkiyê fêr bibe, perwerde bibe, ji bo herkesî jin û mêr fehm nake, Müslüman û Hristiyan û cihû ew jî fehm nake, Avrupayî û Asyayî ew jî fehm nake, Kurd û Arab ew jî fehm nake. Herkes dikare di we konservatuvarê da perwerde bibe. Konservatuvarek wisa bi taybetî çekiye ve konservatuvarê da mamostetî jî kiriye. Yani ne tenê danezrandir, mamostetî jî kiriye. Ji ber wî jî telebeyê gelek zêde ew derketine. Yani musîkşinasî İspanyol jî derketine. Ne tenê konservatuvar warê astronomiyê da me got gelek pêşveçûye, warê ewkê da nûsiye tibbê da gelek pêşva û warê edebiyatê da gelek pêşvaçiye. Ji ber wî jî hindik pirsên evkên yê wî ne, pirsên parçeyê musîkiyê melodî jî pirsên wî jî aynî zirya bin. Lê yê bê melodî jî enstrûman taz dibin ya ve tenê enstrûmanê tenê bi ew kutan musîkê nûsa jî çêkirine. Ne tenê boy gotinê, boy ewkan jî enstrûmanê musîkiyê jî çêkirine. Lê mixabin ev musîkiya wî Kurd lê xwedî derneketine, belkî jî xwedî derneketina Kurdan ji wê coğrafyayê gelek dûr bûne. Ji ber wî jî berberî û Ereb zêdetir evka wî girtine. Mesela evkê da internetê da mêze kirime, YouTube'ê da bîst û çend grup min dîtin mutlaka daha zêdene giştîk navê xwe Ziryat danîne. Navê grûpê wan Ereban û evkan berberiya navê grûpên xwe Koma Ziryat em dibin ya Koma Ahmet Koma çi kes Koma Ziryat Kurd dayê nayênin lê Ziryat ji bo musîkiyê rûspîtiya Kurdan e di cîhanê da. Belê mamoste müzîkjenên Kurd jî îro hêjî heye ew kovareke bi navê Ziryab. Kovara müzîkê ye, müzîka Kurdî ye. Wê derdixe cêşanaziyê ye. Ba me her wan niha nikam rabimez, min nîşan dida ba me heye. Ew abonê wê da wê kovarê. Belê mamoste yani em dikarin bêjin ev konservatwara ku ava kiriye û hem jî weke sentêza çanda dixuye. Yani cihû tê de ne, Hristiyan tê de ne, Misilman tê de ne, weke sentêza çanda em dikarin bina bikin û em dikarin bêjin yekem konservatwara li Ewropayê ye. Naha konservatuara li Avrupayê yekem em naha îro dikarin bibêjin lê belkî beryawî heye em nizanin yahut yani lêkolînên din çê bibin belkî beryawî yekî din derkeve holê lê niha em dizanin ki
konservatuvarla Avrupa'da hatiye damezrandın ya yekeme ve konservatuvara da hem İsevi hem Musevi hem Muhammedi her din ve da perverde bune bune xudi huneran musikiye ve tişteki gerek evi ki naha kendi sağlığında şu ve hem bibinin ki İspanya'yı cidden karşılıklı evi ki tene Kudüs'e vakta rastı Selahaddin ten yani Salah Hazar-ı Sebil Nobistan'da vakta rastı Selahaddin ten evde bir avan ki zirya pijvara yek bu. Jibberuji gerçi evde Selahaddin taybete karakteravi Selahaddin ra Avrupa'yı gelek berrumet, hürmet mevzeyi Selahaddin bükün. Tabi evka Selahaddin'i tişteki gelek kaybete yani tavrevi le cuhud keza evke mesela Cuhuye İspanya'yı evke nastıkın, ziriyat nastıkın, şu an yekşi pişti, ken dısıt sali, seysit sali pişti yeki cuhu İbn-i Meymun, İspanya'yı rağbeti ve şeirmendi Selahaddin Eyyubi ve akılmendi Eyyubi ve katib Eyyubi evkavi jiyanavi denilse de Selahaddin jiyana denilsandı. Balkeşe mesela Selahaddin nevisafı jiyana vakta denilsandın yani Selahaddin defkidi ve ev denilsi Selahaddin hevoka yekeminde de es Selahaddin Kürt hevoka yekemi var. Es Selahaddin Kürt. Rica ve mabena Cuhuyan'da, mabena Evkan'da Hristiyana'nı iktidara Müslümana'da, çünkü iktidar da Evka'da, Kordoba'da dest Müslümana'daydı. İktidara Van'da hevhatını key. Yani her sidin bir gecin hebuden. Cuhul cara yekemi zulme hılastıgın çünkü beri Hristiyanan Endülüs'e gelek vergiyen kamçuren gran davun sermeli var Müslümanlara sıvıktır. Jübelüji ev hatın avani İspanya fişki ve alikariya cuhuyandı be. Cuhuya alikarinek belki Tarık bin Ziyad hetani ederek nebkariya anlaşmalı ve meşine. Bale, sarayda henek dijiyana sarayda, dijiyana civakeli da henek guhartın çeydikler. Ve ben çe mesela iro ونجن برای خوزیدتر دیدن حمله خود هم چاوه که خود چاوه بخملینن که سپاهی بین خویان کرده و سر بولای و سر اوی که چی بیشن خملو ادلاندو نه Hangi amlandığını evet bekliyor, ci bekliyor, bekliyor daye. Bekliyor. Daha diyor ya, güzellik salonu. Ne tane salon mektebek çekiriye jibo jina. Mekteba bedev kirin bedev bune çekiriye.
Jin çavate xemlandın. Kincu libası ki canan çavadaki loambe. Yani sen evka canan o da ne tenejina aras. Ser Ne teneci bojina. Ser mera çekiliyor. Ser mera mesela hepan demazırya merin Avrupa'yı tek pordrejin. Mor evki Müslümana tek pordrejin çık sünnete ya Hazreti Muhammed'i pordreje diye sünnet drejdir. Zırya çekiliyor pordreja. Ve yeme naha çekiliyor. Ev buya moda cara yekemin pordrejen İspanya'yı ve deste zirya tetiye navcıvaki civaka Müslüman acı, Cuhiyancı, Evukancı, Hristiyancı baba kefkaş buna kabul करना tek anlıyor. وهل وهذا فكرنا لقول دمسالة نفس ما مصير يعني هاوينه وصا بكز وستاني وصا Nahar kendi demsalda boy demsalan kinç fukrin. Boy demsala evet. Le boy rojeji çekiliyor. Mesela Süveyrat'ı çı ki boy Fravine Runi ser nan bukhi evare nan evare ki ta hartı çı khubiki. De çı de khubiki ki letabe u tabi kıyafeti heri harna evare bukhi. Evji evka modayda haniye hole dış ve tertibeki ve usuleki ve nizameki dış nüvisine yani de her varida beri reça ziryat biner İspanya'da. Ne tane moda, ne tane astronomi, ne tane musiki, ne tane tıp, ne tane edebiyat, ne tane xuarın mesela gastronomiye de var gastronomiye da pır peşveçiye evara beri çıbıxa başe suban çıbıxa başe kija xuarın kija evke çevre baştıre ve ticaruni ev koş kija sebze çevre çava çevre bana işte yani reçeteyi xarıneji nivisiye. Çavkaniya da çava der bastı ve sen olsa berya ziryabe çanda Avrupi İspanyoli ev bu danek xarinet xarin. Tane danek le Endülüs'e bu sabela bu ya ve çanda guhertiye gotiye peşi hune bir çorbe dest dikin dure xarina xwa dixun pişti xarine jî gere şîranî û fêkî bê xwarin. Şîranî şîranî û fêkî. Her wiha dibêje bikaranîna firaqên xwarinê yani kevçî, çertel, kêrik û her wiha bikaranîna rûmasê mesperdê jî ew ê aniye xistiye çanda Ewropî. Newsa mamoste û her wiha di sifrê de 1600 sale ev usulên ki zeriya paniye saraya Kordobay belabiye tebe Avrupa'yı belabiye tebe dünyayı. Bele. û li ser sifrê ew bikaranîna firaqên zêrîn û zîvîn edibên belawbûyî bû li şûnavan firaqên cam û belûr tedî dibên krîstal. Ewana danî xistiye nava çanda xwarin û vexwarina gerek av gerek şarap veya alkol keramik da tasen keramik da bahat vexwarin le ziryat şidave kristal dani cami Avrupa'da ve bu ne tane bu usule bu aborik şah-ı abori yani şah-ı cami
her varida da Avrupa'da evet bu kıymetek mezingir tacirin bir işaret eten oluyor. Evet. Cam çekirin, cam fırlatan, evet, kadeh çekirin, kadeh fırlatan. Yani demiyorlar idacı, rütek avoriye da ekole kat da vezrandın. Bir deste Yani zirya. ne tane müzikşen her oha hezci estetik etke و ده her wari de dixwaze her tişt koya bike xweşlik be. Zirya her işte. Wekî din mamoste. Yani Wekî din zirya dibêjin dibêjin di warê mobilyayê de jî pir wisa nûjenî aniye xistiye. Mesela li derekê min nivîsan bû li şûna mobilyayên darîn ew aniye tişkî dî aniye. Min li ku nivîsan dibû jî bikaranîna mobilyayên çermîn û darîn xistiye çanda İspanyola. Şimdi ev naha Yani ev derin yeçer bütçer çermîn. işte çer ketiye mobilyay ve deste evki ziryat diye. Ve tabi Hazar Hüseysi sadece berdevam ve belki evet hayvana haz bikin jiboy var tişteki her ki negatife ve jiboy model yani karahanin o derhistana holi bir deste ziryat diye ziryat pirevi işi. Yani hem de karın bebeğin ziryat ne tane müzisyene ziryat pert işte. Mamosta kışık jî lîstika kışıkê Listik ne tane kişi listik tem haline pır listik haline dağma cihaniye ya dağma kişi parayı ki listik Hinduye Hindistan'e hatiye Kürdistan'ı yani nav acaba nav Kürdistan'ı Kürdistan'da kişi gelek evke belaya bu gerek rummete herkes kişi tuzani zirya bakta kişi kanıyor ki kes kişi ne tuzaniyor Avrupa'ya yani Beli. kişi vi ani nasindani de Saraya Cordoba'da Saraya Cordoba'da bela bu nam cuma kişi la Avrupa'yı yani kişi kişi zirya Hindu basta Em dikarin bêjin ziryab bi tena serê xwe ve guhêzerekî çandê ye çanda Rojhilat derbasî Rojava Ewropayê kiriye û çanda ku îro di nav Ewropa de pir kedayî xizmetayî tiştê ku ev afrandiye tiştê nûjen ew xistiye çanda Ewropî weke pêşenge duî warî de. Veke peşenge ez ziryap ha tarif dikim şahsen. Ziryap ji Kurdistanê rabû hetanî İspanyayê çû kî bû evek çû ansiklopedik bû. Erê. Ansiklopedik ji Kurdistanê çû İspanyayê ev zanînê û nav ve ansiklopediye da çehene ji welatê xwe girt bir İspanyayê girt ji Avrupaliyan pêrkirin da. Ji ber wî Avrupayê warê ku çand da warê jiyana civakî da pir tişt dendarê Kurdanin bi destê ziryap. Dendarê me ne. Ziryap tabii ev tiştana ji Xwedê vera napxar. Ji civaka xwe girt.
çekin, rahat her kız, der kız sentez çekir, sentezi tişledin der kızın, ev bengey ve vanzaninan Kurdistan etti. Yani vakta ev ki zirya Kurdistan'ı da darı bed ve rojavayı çu ev ne vala bu? Gelek zaninin Kurdistan'ı u Kurdi berebun ev zeyde kirin zannedin hani servi nühüva sentez çekirin, nühüva tiş çekirin ve az verviye ki zirya pusa tarif dikin ki ansiklopedik ji Kurdistanê rabû rêwîtiya wî hetanê Kordobayê çû û ji Kordobayê jî ev zanînê hindir wê ansiklopedî belayê tek dunyayê bû. û mamoste di warê ew ê di tezenê de jî tiştekî nû aniye ew ya jî ji bîran nekin li şûna tezeneya darîn tezeneya ji pirta eyloyan karaniye. Yani em dibên pûm ya alî me Kurdî wê re dibên pûm ji perê ew kê wî çêkiriye ji perê hilo jî çêdibe yani şuna ew kê tezeneyê lê dixin ji wî çêkiriye raste ew nihate tiştek halî bîran be bavê Xwecê İbrahim Misûlî jî waxta koro îdare dikin şivikek heye boton dibe bîran ev boton jî cara yêkemin İbrahim Misûlî kiriye jiyana musîkiyê ev jî ew ke yani icadek Kurdiye ev boton veya şivik veya ev gibi dibên kan em hatine ji dawiya bername xwe mamoste tiştek me fam İbrahim van karana gişkirin lê ziryab ev qastişt hundir çend salî dakir hundir çil salî dakir çil û heşt salan dakir şeş û heşt salî vefat kir heta darê ji bo musîkiyê darê 19 salî bû li Kordobayê sala 85 heftan da şeş û heşt salî li Kordobayê ji jiyana xwe dest berda û dû xwe ew qas tiştên girîng merhemên girîng musîkî girîng û neh zarokê sêwî pişt diçû nizanim tabii wan neh zarokan niha îro neslê wan li ew kê heye tune nizanin lê îro li İspanyayê herin kîja bajar Barcelonayê Madridê ferq nake her ne tenê ew kê yani Katalonyayê da herin kîjan bajarê da navê ziryap heye ya navê wî ziryap dane ser lokantakî ya dane ser knaypekî ya dane ser müzik grubekî mutlaka navê ziryap min dibînin yani navê wî hîn heye gele em jî ji napê de bêtir wî nas bikin xwedî lê dekevin belê mamoste wekî din dixwazî tişkî lê zêde bikî heye nizanim er pirsên ew kê hebin temaşevanan hebin ez ê bersîv bidim eğer na pirstina mamoste pirsê wan tenê xwe dema me qediya erê dema me jî qediya em xatir ji temaşevanan bixwazin belê bînerên delal em hatin dawiya bernama xwe me îro di muzîkjenên her yek ji wan weke ekolek mektebek Birahîmê Musîlî
و زریاب مناسکر هفتیا پیشیا ما امي پر بكلا جانم امي ايدي بحثا جنابكن ومستورة خانم وليلى بدر خان امي بحثا فا هردو جنين دلال بدو بكن هتا هفتیا بيي روجا چارشمي بمينند خير وخوشيده ايوار باش